Eto 40 godina otkada ste vi s pomoću Božijom i vaše braće Crnogoraca i s mojim velikim trudom i troškom skinuli s vašega vrata žestoki jaram i senđir turski. I otkada ja vas učim, molim i zaklinjem da u miru i u slogi živite, da za svoje dobro i poštenje radite, da svoju slobodu ljubite i utvrdite i da nigda ne zaboravljate ono što su vaši roditelji i praroditelji u ljutu nevolju pod turskim tiranstvom i zulumom trpjeli. I eto danas ne idete na tursko izmećarenje, ne dajete turskoga harača, ni turskoga poreza, ni poklona, ni turske globe nikakve. Ne dočekivate Turke na konake, ne mijete turske noge, ne trčite po selima da tražite med i maslo, kokoške, jajca i ostalo što Turci ištu. Ne brekte vam i ne zapovijedaju kako ćete im koje jelo zgotoviti. Ne psuju vam vjeru i zakon, ne nazivaju vas krmcima od krmakah, a žene vaše krmačama od krmačah. Ne plaćate im žvakalice, zašto su zube slomili o vašemu hljebu. Ne provodite turske konje i ne dajete im zob i sijeno. Ne vežu vas pri stropištama u vaše kuće i ne vode svezanih ruku naokolo za ličine. Ne gnjijete u turske tamnice i sendžipe i ne vješaju vas o vrbama i na spuška vješala. Ne biju vas čibucima, nogama i zamlaticama. Ne grabe vaše žene iza živijeh muževah i djevojke vjerene i nevjerene na sramotu. Ali evo žalosti, što sadašnja vrsta brđana ni pomisliti ne hoće na ono što je prije bilo.